Djed i repa. Jednog dana djed je odlučio posijati repu u svom vrtu. No nije ni slutio da će repa izrasti jako velika. Bila je ogromna, preogromna. Kad ju je djed htio iščupati u svu snagu koju je imao, to mu nije uspjelo. Vukao je, potezao, ali iščupati je nije mogao. Vidio je djed da neće moći sam iščupati tako golemu repu, pa je u pomoć pozvao baku. Baka uhvatila djeda, a djed repu, te su počeli vući. Vući su, potezali, ali i dalje nisu mogli iščupati repu. Kad su djed i baka vidjeli da neće moći iščupati repu u svu snagu koju su imali, baka je odlučila potražiti pomoć unuke. Pozvala je unuku u vrt, a kad je ona došla, uhvatila se čvrsto za baku, baka za djeda, a djed za repu. Svi troje su snažno i svim snagama pokušali izvući repu. Vukli su, potezali, ali repa je dalje ostala u zemlji, nisu je mogli iščupati. Nisu mogli vjerovati da je repa bila toliko velika da je ni zajedno nisu mogli iščupati. Unuka se je dosjetila da bi u pomoć mogli pozvati psa Žuču. Žuču je uhvatio unuku, unuka čvrsto primila se za baku, baka za djeda, a djed za repu. I snažno su počeli potezati repu. Povlačili, potezali, ali i dalje nisu mogli iščupati. Žučo se dosjetio Mace, te odlučio pozvati da im pomogne. Kad je Maca došla, uhvatila se čvrsto za Žuču. Žučo za unuku, unuka za baku, a baka za djeda. I svim su snagama pokušali iščupati veliku repu. Potezali su, povlačili, ali i dalje nisu mogli iščupati. Repa je i dalje nepomično ležala u zemlji. Nakon toga, Maca je odlučila u pomoć pozvati malenog mišića. Miš je odmah došao, uhvatio se za Macu, Maca je uhvatila Žuču, Žuču je uhvatio unuku, a unuka se čvrsto primila za baku, a baka za djeda i svi su snažno počeli povlačiti repu. Povlačili, potezali, povlačili i na koncu iščupali repu. Repa je konačno bila vani i to zahvaljujući svima zajedno. Da nisu bili složni, nikada ne bi mogli iščupati repu. Čiča miča, gotova je priča.